laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray no andirɗen noon e jumaaje ɗen fof hiɗen mari e fottugol ka radio laawol kisal ɗo ɗe haray invité seehuɓe men go ɓe yewtana en ko yowiti e diina men kam. Haray hannde no andirɗen noon haray ko oustaz Mouhammad Saliou Sow woni ko invituɗen hannde ka radio ɗo ɗe haray fof meɗen hiɗen anndi ɓe ko Guinée woni ko ɓe jooɗi e kamɓe woni ko firani en ɗeɗo defte ɓe firi defte buy ɗumanni ɓe firi defte buy ka no so yehi ka YouTube laawol kisal hiɓe mari kadi groupe maɓɓe on haray ɓe walliti tigi tigi on fota ko wona seeɗa haray ko kamɓe woni hannde wonani en ka ligne ɗo hannde inchallah haray en torike subhanahu wa taala on yo Allah arsukuɓe kamɓe kadi ko ɓe wawa en yewtande ɗo ɗe enen kadi arsika en nanugol ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon hutora amina ya rabbi. Naam kono haray ɓe yalti ka ligne seeɗa nandirɗen noon haray ko laggine kono haray ɓe natto e jooni inchallahu. Naam ustad on arti. Assalamu aleykum. Wa alaikum barakatuh. Naam haray o yalti ka ligne. Haɗo yalti jooni ɗen wawi fuɗɗade nani. Ok na probléme inchallah haray ɗo min genti on si Allah jaɓi. Bismillahi irrahmani irrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الله المستمعون لإذاعة طريق السعادة بلغة فلانية لا والكسل، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترودني الله تيدو تودون الله جيرو ندو تاغور تاغو ندو تاغور ريبتيدو ادي بي ساكيتيبه da seedo wonde ala reweteeɗo e goonga nafa neɗɗo rewɗo lorra mo rewaali on si wona allah tun kadi o ala hawtidiɗɗo e ɗum. da seedo wonde o wiyeteeɗo Muhammad ɓiɗɗo Abdullahi on ko jiyaaɗo Allah wona o reweteeɗo, ko o nelaaɗo Allah wona o femneteeɗo, ko yo jokke o ɗoftee. da seedo kadi wonde ko o nelaa kon o yoptinii. yo toro e Allah subhanahu wa taala juule oɗo nelaaɗo kanko kala e wondiɓɓe makko ittirɓe baba makko ñentini sunna makko on haa ñande darngal. yo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah wattude en kadi e ɓen ittirɓe baba makko jokki laawol makko ngol haa tawa mo kal janna firdawsil aala. ɓaawa ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, musidɓe fii Allah, hewrike on hewrangol islam denndaangal wonɓe jentaade oɗo radio laawol kisal yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala hisin en fof e meɗen. laawol kisal ko tariqul najat, ko laawol daɗal, tariqu saada, laawol malal. si tawi goɗɗo daɗi hare o mali yo Allah subhanahu wa ta'ala malin en fof e meɗen. hare ɓaawa ɗum miɗa weltano forumɓe oɗo radio ka diina Allah ka wona andintineede, ka jiyaaɓe Allah ɓe noddete faade alqur'an e sunna, e du'anoɓe kadi e du'ano kadi jentatoɓe ɓen. sabu iɗen anndi ko goɗɗo jangi o ko o jangi o wi'ama imamu o si tawi hara woni himo julnude woɓɓe, si wona ɗum ko mum fari ɗo wiyete. radio on ko moƴƴi ko towi dow si o heɓaali ko jentomo haray o hitta. en weltani ko jama wonɓe accede golleji muɗum jento o radio kadi en duwanike ɓe fof e maɓɓe. en toro Allah subhanahu wa ta'ala
karamo ko be wonbe yewtide o do radio e koyna o do kadi yo Allah longimbe ko be yewta hara ko egga ka deftere Allah e kasunela do Allah on hara kadi ko dabbiraado wela Allah subhanahu wa ta'ala newnana be e wowla ko faaminta on onon wonbe jentade ben newnana on kadi onon wonbe jentade ben naftoron ka anna do la hara buroya hara musibbe julbe tedduge baaw dum wono jelordon nom mawdu mo be subani en on do ko fi neddo nundudo al adl ko fi nundal wonde yewtude fi mawdum nundal ko fandi moƴƴa maatode ha waasa hakkude jiyaabe ben hande ko ɗum faalde yewtude fi mum yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri hare en andu siiden haalde fi nundal ko be innata kon ka haala arabu al adlu nundal bi fathil ayn sabu kowal limana wadugol ayn dari don pocal wiyete fatha ayn dari don wada kowal dal don wada limana ayn dari don wada pocal dal on wada kowal ko woni ɗum si ama al adl ɓe inni liddu mum ɗon ko al jawr ko woni liddu nunɗal ko ooñaare e tooñe e jaggutugol ko ɗuyete al adl amma si tawi ɗum ɗon ko hella ka luga amma si en ardi ka sariya si woni al adl nunɗal kaari ko nunɗuɗo kaari golliri nunɗal nunɗal ɓe holli faslul hukuma ala ma fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ko wi'ete nunɗal ka sariya si en haali fi sariya ko alqur'ana ma sunna ko wi'ete nunɗal ko sendinirgol ñaawoore nden e hoore no deftere Allah nden walliniri noon e sunna nelaaɗo Allah on sallallahu sallama no walliniri noon ene noon no woodi ka nunɗal heɓoto harana alqur'ana ka sunna o oye nunɗal ngal fopp ko toon woni ɓe inni ko wi'ete nunɗal wa huwa badlul huquqi lwajiba wa taswiyatu lmustahiqina fi huquqihim wa huwa i'ta'u كل ذي حق حقه إيطاء كل ذي حق حقه كفنسغول حقي دي وقبيدي دي ونان فدبه مum ben fodduɓe ɓen e haqqe on foti ɓe ɓen e muɗum sende hakkude maɓɓe aba ko raɓɓiɗi kon ko wiyete nunɗal ko jonnutugol kala joomiraaɗo haqqe makko on ko ɗum wiyete nunɗal siɗen haalde fi nunɗal anden wonde diina men l'islam ko diina nunɗal l'islam ko diina nunɗal l'islam wonaali no fonni yimɓe ɓen l'islam wonaali ko diina fonnugol yimɓe ɓen l'islam ko woni ko diina nunɗal ko woni nunɗal yiwɗen ko jonnugol kala joomiraaɗo haqqe makko on ko ɗum woni nunɗal yen anndu wonde alqur'anaare nden si en artiika alqur'ana en taway Allah subhanahu wa ta'ala no holli wonde fotata yimɓe ɓen fof ɓe fotata wondude noon fof ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi fof ko kanko woni e arsukude kono ɓe wonaali ko ɓe fotayde no Allah subhanahu wa ta'ala wiir noon ka alqur'an la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayri uli ad-darari walmujahiduna fi sabilillah fotata ɓen jooɗiiɓe ɓe tumbidiri juuɗe maɓɓe ɗen ɓe jooɗi e nder gomɗinɓe ɓellugoy kadi hara noon wonaa joomiraaɓe lorra naamarɓe ngantooji ɓen ɓen ɗon fotitata e ɓen ɗon tinnorɓe e laawol Allah ngol ɓe tinnori bi amwalihim wa anfusihim jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin Allah tabaraka wa ta'ala holli
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة الله أردني إنور بونكي مأبي جول مأبي الله أردني دون هوري جودي دين بيلي فوفكو بغمبين بكونا بفتاة الله أردني أجوني بيدا كو بوكيليكم بوكيلو رجاول مأبي دين وونكي مأبي دين أردني دون هوري بيدا ببردي الله سبحانه وتعالى ينكر سمو حديث وإن لا يفتري منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وإن فتتا إمود النفق بجول مودن دم أدى مكة أدتاد هبا دولة يمدن دولنا den don fotata e ben acci be ha makka urdita yimbe be ngedi dole be fotata be hay fi be foppu mabbe be hibe fota moƴƴire kono be wonani ko be fotobe anditen wonde jandi fandi ko wonde e gollude kon Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde mo humpiti yen andu wonde diina men kan diina l'islam taw ko diina nundal go yen ɗimmunɗo yen anndu Allah subhanahu wa ta'ala himo sifori ko wiyete ko nunɗal Allah ko o nunɗuɗo en noddirtamo inde wi'enmo al-adil si hon ɗum hatta wi'en Allah noddirenmo inde al-adil ko sabu jolali ka al-qur'ana nden ɗon inde kadi jolali ka sunna nelaɗo Allah on kono Allah subhanahu wa ta'ala no sifore wonde ko o nunɗuɗo sabu o riwi e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete kon toñe Allah subhanahu wa ta'ala wi ka al-qur'ana inna allaha la yazlimu an-nasa ma ɗum wiyen afwan Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah wi nokkugo o toñata yimɓe ɓen hay embere dharra o toñata hay ko fotata abbere dharra Allah subhanahu wa ta'ala ko toñowo o wi nokkugo simor Yunus non inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a Allah toñata yimɓe ɓen hay e hunde Allah subhanahu wa ta'ala o riwi e makko ko wiyete kon toñe en andi Allah subhanahu wa ta'ala ko o nunɗuɗo himo yiɗi kadi nunɗuɓe ɓen si en arti ka al-qur'ana en tawa Allah subhanahu wa ta'ala no yamira ko wiyete kon nunɗal Allah subhanahu wa ta'ala yi ka simore nahal aya 90 o wi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah hino yamira nunɗal himo yamira moƴƴagol moƴƴina kadi himo yamira jonnugol jomiraɗo ɓandiral haqqe Allah subhanahu wa ta'ala humpiti wonde himo yiɗi yimɓe nunɗuɓe ɓen o yamiri nunɗal ngal haa gasi o wi honɗum o wi himo yiɗi yimɓe nunɗuɓe ɓen wa aqsitu nunɗe inna allaha yuhibbul muqsitin Allah hino yiɗi nunɗoɓe ɓen humpiti Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti wonde himo yiɗi yimɓe nunɗuɓe ɓen ko hombo e men woni faala kana yo Allah yiɗi ɗum ala e ɓiɓɓe aada marɓe haqqille ɓen minnalde ɓe haqqille mum boni amma kala ɓiɓɓe aada marɓe ɓen haqqille hiɓe yiɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗuɓe sabu ko ɗum julɗo ɓuri faaleede sabu mo Allah yiɗi wo o naade mo aljanna yo Allah yiɗi o naade aljanna fidatul ala yen andu wonde yimɓe nunɗuɓe ɓen Allah no yiɗi ɓe wono Allah subhanahu wa ta'ala yamiri noon kadi yo en nunɗu ka ñaawooge men o yamiri yo en nunɗu ka konguɗi men Allah subhanahu wa ta'ala wi ka konguɗi ka yamirgo yo en nunɗu ka konguɗe ko wonɗen wowlude kon o wi wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba si tawi hara on wowlay nunɗe hay si tawi yani e hoore joomiraɗo ɓardiral ko nunɗe Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en nunɗu ka ñaawooge yo en tottu hoolaaje ɗen inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bimada
بالعدل الله سبحانه وتعالى يمري وي يمري إن كان تجي إن الله تبتين الله يأمركم هم يمر أو يجلبه أن تؤدوا الأمانات لتوتتم هولا جدن إلى أهلها فاد يمبه هولي بهم بهم وإذا حكمتم ستوي تنهر عنياوي بين الناس حكم يمبه الله يمريهم أن تحكموا بالعدل ndñaawi ton nundal hakkunde jiyaaɓe Allah ɓen ko jannguɗen ɗo ko alqur'ana si tawi en artii ka hadiseeje en arii ka hadiseeje fii ko yowndiri kon nundal yo en anndu wonde ko ɗum waɗi julɗo on himo sifora ko wiyetee ko nundal o wonaali ko o tooñoowo neɗɗo gomɓinɗo on o nunɗa ka konnguɗi makko o nunɗa ka kuuɗe makko yaha haa nunɗal ngal wona sifa makko tawa o wocciforta ko wiyetee kon tooñe ooñaare sabu honɗum himo faalaa yo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗumo Allah noon yiɗaa yimɓe tooñooɓe ɓen Allah yiɗaa yimɓe ooñiiɓe ɓen inna allaha la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wa ta'ala yiɗaa tooñoɓɓen bal Allah huɗii tooñoɓɓen ala la'anatullahi ala zalimin kuddi Allah woni e hoore tooñoɓɓen ko hombo faalaa yo Allah huɗumo on alaa e julɓe ɓen nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam humpiti en hadiseeje heewɗe ka o yamiri en yo en nunɗu ka o rerɗini en e nunɗugol ngol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti wonde innal muqsitina inda allahi ala manabiri min nur Allah subhanahu wa ta'ala iɗen toromo yo Allah waɗi en nunɗuɓe nelaaɗo humpiti wonde yimɓe nunɗuɓe ɓen ka Allah kan ɓe wonay e hoore mimbaruuji tirbin immorde e annoora ɓen noon nelaaɗo maaki alladina yaadiluuna fi hukumihim wa ahlihim ɓen nunɗooɓe ka ñaawooge maɓɓe ka ɓengure maɓɓe e konko ɓe heftinaa won nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam humpitiri noon wonde yimɓe jeɗɗo Allah subhanahu wa taala ɗowdineeɓe ka senngol e ɗowdi makko ñande ɗowdi o alaa si wonaa ndin ɗon ɗowdi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam humpiti en wonde no jeyaa e ɓen jeɗɗooɓe imamun adil almaamiijo nunɗuɗo yo en anndu wonde ko wiyetee ko nunɗal Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaaɗo on yamiri awa ko honɗum heddanii e musidɓe julɓe ko huutorgol ko Allah yamiri en kon kaa ko ɗum heddori en jooni en anndi ko wiyetee nunɗal en anndi Allah yamiri en nunɗugol nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o yamiri en bal alaa hay e gooto e annabaaɓe si wonaa o yamiri nunɗal alaa hay e wootere e defte ɗe Allah jippini ɗen si wonaa tawi nunɗal no yamira e kañum defte ɗen wonaa tawret wonaa injil wonaa zabura wonaa alqur'ana wonaa goɗɗe goo ko hinaa ɗe e defte Allah ɗe jippini ɗen si wonaa Allah yamiri nunɗal e muɗum dalilu ɗum no ko alqur'ana ko tindini wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon fopp ko nunɗal defte ɗen fopp Allah subhanahu wa ta'ala dalika simore hadith aya 25 laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan limadha liyaquma an-nasu bil qist ma huwa al qist al adl Allah subhanahu wa ta'ala o nelii laaɓe makko ɓe fopp maɓɓe e fee hujjaaji ɓannguɗi o jippini e fee maɓɓe hon ɗum defte e sariyaaji fii on ɗum fiiyo yimɓe ɓe ñiiɓo e nunɗal fiiyo yimɓe ɓe ñiiɓo e nunɗal en anndi wonaa nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tu woni ko yamiri nunɗal o noddi e muɗum wonaa kadi alqur'anaare nden tu woni ko noddi e nunɗal balde ndaangal defte jippinaɓɓen fopp annabaɓɓen fof ɓe noddi e nunɗal jooni noon ko honto ngal nunɗal laatorta ko hombo nunɗante ɓaawi nganndi Allah yamiri en nunɗu jooni ko hombo nunɗanten nunɗande ɗen bi maana baŋnge ka nunɗal ngal naɓirtee ɗon ko no keltati ara nun ɗum al adlu ma Allah nunɗugol e fee Allah tabaraka wa ta'ala ɗimmon ɗum
العدل مع النفس نون دغول افي وونكي كين نون دا افي وونكي ماكين انتيتاو تاموندum العدل مع عباد الله نون دغول افي جيابي الله بن مسيت جولبه تردبه اما العدل مع الله اما نون دغول افي الله تبارك وتعالى ko honno goddo non dirta e fe Allah subhanahu wa ta'ala fa alla tusrafa shay'an min haqqihi ila ibadihi ko de yildetaake haqqi Allah on hayye hunde e ko Allah foddi kon e mum haqqi makko on nde jonnetaake diyabe makko ben si wona dum hare Allah to nyama inna shirka la dhulmun azim sirgo ko toni mawnude kala neddo jettudo ko Allah foddi kon e mudum immorde e dewal kala ƴettuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala foddi kon e muɗum immorde e dewal o ƴetti ɗum o jonni goɗɗo goo e jiyaaɓe Allah ɓen haray o tooñi Allah subhanahu wa ta'ala haray o tooñi Allah nokku ka o ƴetti ko Allah jeyi kon o jonni goɗɗo goo haray o tooñi Allah inna shirka la dhulmun azim sirku ko tooñe mawnude o ɗum waɗi kala ƴettiiɗo haa o yani shirk فمن وقع في الشرك فقد وقع في أكبر الظلم كلا أم اتيدو ها يعني الشرك حرا يعني كبري مولد إتونيا كبري مولد إتونيا فحق الله علينا أن نفرده بالعبادة حق الله أن إدومين كونde wajjin inirtemmo dewangal rewemmo kanko tun jaɓen ko Allah tun jeyi en jaɓen ɗum kanko tun tagata kanko tun arsikata jaɓen ɗum ka tawhid ka rububiyya jaɓen kadi ko Allah tun rewete ko kanko tun mawlorte kanko tun sujjante kanko tun hirsante golleji ko waɗeten kon fof waɗanenmo kanko tun haren hawtudade makko e hayye goto wona hayye hunde wona goɗɗo wona goɗɗum jaɓen kadi inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin ko sifori kon hoore makko ko kanko tun hertori ɗum inɗe makko ko o wi konko ni o wiyete ko kanko tun wiyete ɗum hara en hawtidirali mo e goɗɗe ɗum ɗon ko ɗum wiyete tawide noneji ɗin ko ɗin ɗon tati yo en andu wonde ñande goo o wiyetede Ma'bad Jabal radiyallahu anhu ñande goo o laatina ko on ɗon hadis ɓanginanta en haqqi Allah on e hoore meɗen o wi ñande goo hari nelaɗon supportinmi ka pucci ka e mbaɗɗateri e hoore mbabum min yahi o wi ndeññande hari ala hakkunde an e nelaaɗo si wona der jawm ko ɗum hakkunde nelaaɗo hakke ko hikkondire makko himo supportinmi mo bakinmi e hoore babum meɗen yaha mi yahi haa min muuti nelaaɗo noddimi mi wi ko ayo mo aad mi wi mi nootikema nelaaɗo Allah mi nootikema nelaaɗo deƴƴi haa mi sikkiɓe alaa makkude ɓaawo ɗum o wiɓɓe maati kadi ko ayyo Mu'ad mi nootike mayo nelaaɗo ɓe noddi mo nelaaɗi tati ɓe maati ko ayyo Mu'ad hal tadri ma haqqullah ala al-ibad ene e hiɗa anndi ko honɗum woni haqqe Allah e hoore jiyaɓɓen Mu'ad wi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam ko Allah e nelaaɗo makko woni ko anndi min mi annda نلاد ماك صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله إهور جيابة بين كون بريوتامو حرب هاوتي دالي ماكو هاي يهود كدوني حق الله إهور جيابة معاذي من يهكدي هامن موتي نلاد ماك كدي هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ene e hiɗa anndi ko honɗuni haqqe jiyaɓɓe e hoore Allah si tawi ɗe riimo kanko tun hara ɗe hawtidade mo hay hunde Mu'aad natti jaabi kadi Allahu wa rasuluhu a'lam nelaaɗo maki Allah yu'adhibahum ko nde o lettataɓe no are konngol nde are konngol goo riwaya goo ko nde o lettataɓe si tawi hara woni e sirkanali mo hay hunde en anndi nun ɗal ngal e fe Allah ko honɗum ka hi ko rewugol mo kanko tun hara hawti daalimo hay e hunde amma nun ɗal ngal ma an nafsi
non dugol e fe wonki mumki ko honno non dirta e fe wonki maki musiddo jullo teddudo dum don kadi hadis mo tawta hara no egga abi juhayfa eggude be makko radiyallahu an on se o wi kanko tigi woni ko sifani en o wi nyande go nelaado siddinno hakkunde makko o wete Salman yani nelaado siddinno hakkunde Salman e Abi Darda Salman e Abi Darda nelaado siddindiri hakkunde makko won andi don non wonde ba nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam be eggi Makka be feenike Madina ko hollum be fuddori taho ko siddindirgol hakkunde gomdimbe ben e siddindira hakkunde mabbe fi berde de yo jogondi nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam siddindiri hakkunde Salman e wonte Abi Darda nyande go non Salman immi o yehi hiwragol musidɗo makko mo siddina on hakkunde makko e muɗum Abi Darda o hewti mo tu o tawi sonnaajo Abi Darda no jooɗi ka no jooɗiri ka tande wa keenguujo wamo laamude on say o landimo wi ma sha'anuki ko honɗum woni fiyake mayda jooɗorɗo wamo ala moɗi hakkitori ni debbo wi aden no okkaɗo moodi haaju makko ala e ñaamete haaju makko ala e aduna hay hunde kanko suɗike laaratu tawi noon yaari ni hare o hokkiti ala ka o tongoɗo goɗɗo suɗike laara tu haray koɗo ala mbeɓude ɗo o haaju mum ala e ɗoygol haaju makko ala e dengu haaju makko ala e ñiiri on sayi o Salman wi y a pas de problème joni habboɗa o jooɗi o habdi tun tawi jaati makko ala to jaati makko Abu Darda ari ɓaawo ari o wiyeteɗo Abu Darda feƴƴiti san o moƴƴinani jaati makko ñaamete tawi ko ñalorma o moƴƴinani mo ñaamete haa gasa o ɓannani jaati makko koɗo makko on sayi ɓaawo moƴƴini o wi ñaamu o yawi inni sa'imu miɗa hoori donc no waawi wonde toode hara ko arɗo on tigi moƴƴinani jaati mum araaɗo on kam mum ɓaa ko ɓe jaatini no waawi wonde hara kanko tigi moƴƴinani mo ñaamete on o wi o ñaamu o wi o ñaamata o wi ma ana bi akili mi wonaali komi ñaamo hatta taakula ha an kadi ñaama taw a ñaama e si mi ñaama naa ɗum acci ɗon mi alaa ñaamdu on se Abu Darda tawi feere alaa ko mahagol e hoore ɗum ɗon si a yahii ka musiɗɗoma tawi hay siiɗa hoori si tawi ko sunna hooruɗaa a ɓannanaama ñaametee tawi goɗɗo fawtanike ma moƴƴinalngol ma ñaametee iɗa hoori sunna hare ko yaa ñaama a yahii jooni ka goɗɗo ko waɗi ko ñalloore hiwra goo miɗa hoori o yahii o defii o ɓannii ñaametee o soodoyii piiji o moƴƴinii fiima o ɓannaniima wi'ugol ma iɗa hoori ɗon no metti fii hare ko yaa ñaamo haa haara teef ñallal ngal Allah subahana taala hokkete baraji ɗin oɗo Abu Darda ñaami Abu Darda ñaami oya fiɗɗi ndeññande ɓe waari ɗon woni haa jemma ɓaa jemma on yahii Abu Darda inni o faalaa juulugol njaati makko wi no juuletaake ɗo ene o haɗa moni moƴƴere o naa moƴƴirum hadude hewtaaki taw ka juulee ɗaano taw o ɗaani o fokkito e immago yo o hewtaali taw ɗaano o ɗaani haa ka tataɓal jemma ka sakkitoral on seeɗe ɗiɗo noon ɓe immiiɓe juuli ɓaaɓe juuli njaatigi makko Salman wiyani njaatigi makko alsan okku en wondiɓɓe moƴƴuɓe o wiyana mo inna li rabbika alayka haqqan no woodani joomi ma e hoore ma haqqe wali nafsika alayka haqqan no woodani wonkimaaki e hoore ma haqqe wali ahlika alayka haqqan no woodani ɗenguure ma e hoore ma haqqe fa aati kulli ɗi haqqin haqqahu jonnu kala joomiraaɗo haqqe jonnumo haqqe makko on jonnumo haqqe makko on hay gooto ta accu on sayi
o arti san o jantani ɗum ɗo nelaaɗo ba Abu Darda ari ka nelaaɗo sifani kem ɗum ɗo jaati annoyi ka an himo haɗinmi hunde kaari on say himo wi'immi hunde kaari nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam sadaka salmanu gongi on hadis si en ɗaɓɓitemo ka Bukhari yiyemo ton inchallah kala neɗɗo ƴetiiɗo o nunɗide fo e wonki makko kin o tan no wonki makko kin daɗira yiida jahannama Allah subhanahu wa ta'ala halfini en wonkiji men ɗin no fawi en daragol hiwen wonkiji men ɗin e yiita jahannama ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko wono yo gomɗinɓe dande wonkiji mon ɗe ɗengureji mon ɗin yiita jahannama dandeɗi wonkiji mon ɗiita jahannama kala neɗɗo ƴettiiɗo haa o tooñi wonki makko kin o weeɓitani ki lette haaray o tooñi wonki makko kin wonki makin no jeeya e nunɗugol e fe wonki mum kin heɓɓagol ɓanndu mum ɗum hara accitaandu tampinaandu lettaali ɗum iɗen anndi telmanke ko yamira ɗen nunɗal hay ka ɓanndu men nelaaɗo Allah sallallahu sallam ɓe yamiri si tawii paɗal goɗɗo taƴi paɗal goɗɗo si ngal woni ngal taƴi ɓe maaki si tawii woni paɗal goɗɗo taƴi haray ko yo watto gootal koyo naare watta gootal koyo ittu ɗeɗi ɗii non ko imma o watto ɗe ɗiɗi non ma o itta ɗe ɗi non kono alana neɗɗo wattagol paɗal gootal hay ɗo nunɗal ngal no yamira ɗum ɗo fof ko nunɗal ni donc haray almuhim nonɗugol e fee wonki mankin no jeeya e muɗum jogitagol ki woɗɗintinaki kala ko wonta sabu yoki lette ɓannaki kala ko wonta sabu yoki male yo Allah subhanahu newnan en wallude darnagol ɗi wonkiji meɗen dartoɗen ɗi haa hara en jaɓaali kanji ɗi mana wonkiji men ɗin ɗo en naɓa en e yita jahannam ko enen ye en jogito wonkiji men ɗin hara en akkitaali wonkiji men ɗin ɗowa en enen jogitoɗen iwtiren e ɓaawo alqur'ana e sunna haa hewten aljanna firdawsi subhanahu waɗan en ɗum amma noon nunɗugol e fee yimɓe ɓen jooni nunɗugol e fee jiyaaɓe Allah ɓen jeɓal tammal ngal ɗum ɗon no mari jeɓe no jeeya e nunɗan teɗɗen ɓuri mawnude e haqqe maɓɓe yimɓe ɓen fof e dow ma ɓaawo jeɓal Allah ngal ƴawi si en haali fii jeɓal Allah ngal en yewta e fiinelaaɗo Allah sallallahu alih w sallam si iwi e ɗum ɗon ko nene e baaba nunɗugol e fee nene e baaba no laatoo ka ɗoftagol ɓe kamɓe ɗiɗo ɗoftagol nene e baaba e kala ko ɓe yamiri fodde ɓe yamiraali ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi no jeeya e muɗum woɗɗitagol kala ko ɓe haɗi fodde ɓe haɗaani ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗini sabu no heewi ko Allah subhanahu wa ta'ala pannidirta ka alqur'ana haqqe makko e haqqe nene e baaba wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana an ishkuru li wa li walidayka ɗum no heewi ko alqur'ana ko Allah subhanahu wa ta'ala pannidirta ɗiɗo haqqeji ɗiɗi ɓe nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓanginno ko ɓuri mawnude kon e problémeji ɗin bakkatuji jadi ɗin nde ɓe makuno al israku billah ɓe makkunoɗo on ɗum wa hukul walidayni e jaggalngol nene e baaba hewtingol kala moƴƴire nde hewti ka junngo ma ngon hewti ado a yelanagol goɗɗo taw yelano nde ɗo moƴƴire ɗiɗo ma e ben ma kala ko junngo ma ngon hewti e moƴƴire duñu e maɓɓe kala lorra mo tawata hara hiɗa waawi duñugol e maɓɓe duña e maɓɓe hara lorra on hewtaali ɓe nene e baaba eto fodde gurdam maɓɓe ɗan wakkilo kurkanoɗaaɓe si tawi hara ɓe wonti yeeso du'anoɗaaɓe fodde hiɗa wuuri ɗum ko ɗunɗugol hakkunde ɗimana hakkunde neɗɗo on e mawɓe makko ɓen siye ɗum ɗon arden ka ɓiɓɓe ɓen nunɗugol hakkunde ɓiɓɓe ɓen kadi no fawi en nunɗugol hakkunde ɓiɓɓe ɓen si tawi en gonike hakkunde ɓiɓɓe ɓen hare en nunɗaali hay ka nunnagol ɓiɓɓe ɓen sa nunnike oɗa koya nunna oɗa kadi hakkunde ɓiɓɓe ɓen sa okkori oɗa koye okkoro oɗa kadi hakkunde ɓiɓɓe ɓen hiɗen yamira ɗum ñande goo o wiyete Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma
ben makko okkunomo jawdi ben makko okkimo goɗɗum jawdi o yeeti nene kañum o wiyetere nene seka numan noon o yeetimo he hunde kaare mi ƴettimi o kii numan mo am on se job sonnajo wi he min mi ala jaɓde ngal dokkal ɗo taw ha hewten ka nelaɗo seedi noon taw nelaɗo e hoore ɗum ɗo si nelaɗo jaɓi awa on seni jaɓi ɓe yimmi kisan numan e ben makko ɓe fewni kisan ha ɓe hewti ka nelaɗo ɓa ɓe hewti o wi'ani nelaɗo ka tigi tigi mi ƴetti hunde ka no ar nokku o wonde ko jiyaɗo okkunomo nokku o tun ko maalan ko jawdi wiya mi okki ɓiɗɗo an numan hunde kaari on sayi nelaɗo maaki a fa'alta hada bi waladika kullihim a waɗani ɗum ɗo ɓiɓɓe ma ɓen fof o wi o ko oɗo tun nelaɗo maaki ittaqullaha wa'dilu fi awladikum nokku goo ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum huule Allah nunɗe hakkunde ɓiɓɓe mon ɓen nunɗe hakkunde ɓiɓɓe mon ɓen wono yiɗirɗon noon yoɓe fof ɓe ɗiggan o si a okkori oɗo mi innaaɗi haaji ko nodde mum misal oɗo himo janngude e lekkol ka woɗɗiti oɗo no janngude ka ɓadi wi'aaka ɗon koya a fonnuɓe e paasiɗi ma wi'aaka oɗo ɓa nawni a financifie makko ɗo sammi ma financifie oɗo ennero ma biyero ma mo nawna on kadi ko ya jonnu o ɓeri ko jonnuɗa o yakon laa nun ɗanngal wonaa ɗon ma oɗo haton jini e ɗum ɗo a jonnimo fo jonna kadi mo haton jinɗon e muɗum laa na ɗum nanduɗa ngayna ɗon nun ɗanngal ka ɗaɓɓa ɗon ko ƴettugol ngol ko ƴettugo ko ya ƴettu kala e maɓɓe ko haton jini ko e muɗum ƴetta jonnamo ko haton jini kon e muɗum si oɗa kadi haton jini e muɗum noon jonna on ɗon kadi amma si woni anun ɗi hakkunde o a jonni oɗo hande ko haton jini kon e muɗum jango oɗa haton jini e muɗum a jonnani ko ɗon woni oñare nden ko ɗon woni oñare nden ɗon haare anunɗaɗi si tawi oɗa ko haton jini e mum wo o hetteni o faadira wo oɗa haton jini e muɗum o hettata haare ɗon wonali nun ɗanngal ɗon haare ko e nunɗo hakkunde min e zurriyaji men ɗimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala arsiki en no jeeya e nunɗanteɗɗen nunɗugol hakkunde al adl bayna zawjat nunɗugol hakkunde sonnaɓe ɓen ɗo noon si tawi sonnaɓe ɓen yaafaki worɓe ɓen buy e maɓɓe yurnoyto to no gasa ɓe lumboya kono buy yurnoyto si tawi tun sonnaɓe ɓen yaafaki enen worɓe ɓen hiɗen toroɓe jeejen ɓe yaafo en nani enen kan noon wakkilo ɗen waɗen taaga men on fof fi en waaw nunɗugol toroɗen ɓe kadi ɓe yaafo en nani moƴƴa sabu Allah subhanahu wa ta'ala dagini jombugol hanayo kono ko sart si en ari ka aya qur'ana ka Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e ɗimɗi bimana newnani en ɗo ye jombu hanayo ka o newnani en ɗon en taway ko sart o newniri yawgol hanayo Allah subhanahu wa ta'ala wi ka al-qur'an wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa' مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله سبحانه وتعالى كتابي لاسكس اليتيماجو متاوتهارن ديوغال نو غاسا حقونde gorko e mu'um no e sengoli juude ma an hida ne'ude mo on an hida ne'ude on ɗon alyetimajo a haton jini e jombugol a faalama jombugol on kono ina hulide nde a nunɗataɓa ko aletimajo terto on ɗon ɗaɓɓoya goɗɗo gomo jomba hala ko laaɓanɓe on dagiɓe
ngelo ɗon faala fuɗɗoron ɗiɗo ma ɗum awa tato ma ɗum awa nayo hara noon on feƴƴaali ka nayo si tawi noon on hulinde on nundata hakkunde maɓɓe haray yondinore gooto ɓey ma ɗum ɓen ɓe ƴeewɗon juuɗe mon ñaame e yiiro Allah subhanahu wa ta'ala wii si tawi en huli hiɗen en waawata nundugol hakkunde maɓɓe haray ye jettu gooto nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kan no yewti hadis mo abi dawuda filli hadis ko egga ko abi hurayra radiyallahu anhu ɓe maaki man kanat lahu imra'atani kala on mo laatani sonnaaɓe ɗiɗo famala ila ihdahunna o ooñi faade e goɗɗo e maɓɓe jaa yawma alqiyama wa sikkuhu ma'ilun kala etiiɗo mari sonnaaɓe ɗiɗo o ooñori o ɗojjiri sengo oto tun o ɗojjiri sengo oto o ooñi hella oɗa tun on ɗon ko landi o ko ɗum oɗa ko landi o ko tana hay so wi assalamu aleykum wa rahmatullahi ko yiite haray kanko woli o wela koye mo soñji kanko oɗa ko woli o ko ɗatingol kala yetiiɗo ha ooñiri gonɗon sengo nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam o are ñande darngal tawa ngo e sengo no yani gonɗon sengo tawi ngo yani few ko handikapejo ngo e sengo no maayi kara han yaarɗo no mbatte makko moƴƴirta yo Allah subahanahu wa ta'ala dandu en yo dandu en haray no fawi en nundugol hakkunde sonnaaɓe ɓen yen anndu ko Allah wi kon wonde en wawata nundugol hakkunde rewɓe ɓen ɗa wona e en faamuɗon babuy kan no faawi kala wi ɗon walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum wata won fota on wawata haray nena Aisha radiyallahu anha hiɗe ɓangine hadis no faamu on hadis ɗon ko honɗum faanda nden nunɗande riwande nde en wawata nundugol ɗon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe senday no hakkunde sonna maɓɓe ɗen ɓe nunɗa no fawi gorko nunɗugol hakkunde hoɗinande sonnaaɓe ɓen boyi kadi no ronki faamude ɗo nunɗugol ngol ɗo si tawi sonnaaɓe ɓen ko ɓe ɗiɗo ma tato marɗa oɗa ɓe fof maɓɓe dépense maɓɓe ko feere wonɗa liɓde misal wona nokkugoto ɗoni kawo liɓde dépense maɓɓe ɓe fof maɓɓe oɗa no mari ɓiɗɗo gooto pet oɗa no mari ɓiɓɓe jowo oɗa no mari ɓiɓɓe tato si a fonni ɓeeɗo haɗa a numɗani ko rewɓe ɓen fonnete ɓiɓɓe ɗen kadi koyo fonne ɗeɗo fotata dépense ɗeɗo wona dépense maɓɓe fotata ko jonnataɓe kon fotata a ƴeɓɓay rewɓe ɓen ɓe tato noon kala e maɓɓe fota no fota noon ɗo foti on ko ɓengu kotan corona ɗo madama dewgal umama hakkunde moɗon ko ɓengu ma kontete ɓa ko ɗum ɓokki probléme ji buy e galleji ɗi sonnaɓe ɓen yangude oya ha neeɓa jomba goɗɗo gotum on arɗo on imana a tawaɗo on jogito wonde kanko e arɗo on ɓe fotata e gorko on ko dakkimi tornoɗa kon ko heɓuɗa kon ado arde on fotata e ɗum ɗon a ɓurimo ɗum ɗon ɗon kono amma ila nden ñande ha ñande seeda gurdam ma mayde haray ɗon fota e gorko on e ko jeeyi kon ko ɗum waɗi wonɓe ɓen ɗaɓɓudude ko wonta solution probléme ji aroyoyɗi ɗin yeeso wonɗo ɗaɓɓudude e moodi muɗum ɓano woodi woɓɓe hare ɓe yaltiɗi ɓe ɗaɓɓudude e moodi maɓɓe hiɗe golludude ɓe hawti kontuji hiɗe wadde so kadi piiji yoɓe sennudey fewndo ɗo ɓa ananayi buy no cowti no dari ko min e maɓɓe darni ɗum suudu goɗɗo naatata ɗon o jombi o naadi kamen darde haande ɗum kum makum yo wonu feere kum makko kum yo wonu feere ko ɗum ɗon ɓuttinoyta ila ñande dewgal huma hakkunde gorko on e on ɗon debbo haray an yangutude e makko on haandi heƴi ko kanko ko o hertori comme woni wiide ko na an ko jeyɗa kon dey si on sendi kadi ila nden ñande ko hawtuɗon kon ko gorko on hertori kon ko spécial ko o jeyi kon on foti e muɗum haray ko watti boyila e nden ɗon toɓɓere
muhimmun jiddan ko ɗum ɗon ɓuttinoyte na ndaarugol tum fii fewno ɗo no welda no ƴawre no jipporede mayde no waali jibuy no waali eɗen reedi ɗum no addi probléme ji buy e galleji ɗi ɗum no lanci hukkidiri famille ji nokkeli buy donc haray ko wattugoyle nden noon toɓɓere moƴƴa haray on tigi waaw nundugol hakkunde sonnaɓe ɓen nunda hakkunde ɓen noon a wawata ɗon ko ɓiɓɓe ɓen wonɗaɓe sonnaɓe ɓe fota terde pense maɓɓe on ko ɓe jonte kon ɓe fota amma ɓiɓɓe ɓen kadi ko ndaarugol état mo ɓe ko foddi e mum kon jonna ɗum ko ɗum woni nunɗal ngal hakkunde ɗon iɗen andi hay hakkunde ɓiɓɓe ɓen si en nunɗaali adday ngayno hakkunde maɓɓe si en nunɗaali hakkunde ɓiɓɓe ɓen adday ngayno ɓiɓɓe ɓen ɓe anidiray si tawi ɓe reedi oɗa ɓen maɓɓe ko oɗa tum ɓanniti oɗa ɓannitaako oɗa no wikka oɗa ko ni jogitora ɓiɓɓe ɓen ɓe añay ɓen maɓɓe eɗen andi ɓe añay ɓen maɓɓe ɓe añidira kadi hakkunde maɓɓe eɗen andi no jeeya ko won sabu memmingol konnaaɗu e nder ɓerɗe dengotoɓe annabi yusufa ɓen tawde annabi yusuf kan annabi yaquba alayhi salam o ɓanniti annabi yusuf o ɓannitiimo ɓuri ɓe heddiɓe ko ɗum waɗi haa ɓerɗen ni ko o la yusuf ahabbu ila abina minna wona han usba ko o lebbe o yusufa o ko o ɓura yiɗede ka pemben diine ene ko ɗum addi haa seytane fooɗi ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon yo allah afuran donaɗo ɓe fof waɗi janna hare almuhimmu angal nundugol hakkunde rewɓe ɓen nunda hakkunde ɓiɓe ɓen adday ngayguji hakkunde ɓengureji ɗi ko ɓuri e heewde gereji ɗi yoton ɗi ka galleji rewɓe worɓe no tawa hiɓe tawa ko ɓuri heewde kon hiɓe tawa sabu siɓe nunɗi tum ɓuttay kala ka nunɗuɗen e golleji men ɗin ɓuttay si en nunɗali ko ɗum adda sonjaji ɗin hara yen andu wonde siwe ɗum ɗon yen andu wonde si tawi neɗɗo no jeeya e nafooreji ko joni linta yoga e nafooreji ɓaaleer men o murtike e linta yoga e nafooreji ko wiyete nunɗal yen andu wonde no jeeya e nafooreji ngal ɗo nunɗal wonde si tawi yimɓe ɓen woni nunɗuɓe Allah subhanahu wa ta'ala reenay leydi maɓɓe ɗin Allah hiway leydi maɓɓe ɗin tooñe waɗata ibnu qayyim ɓe maaki شيخ الإسلام ابن تيمية بماك رحمه الله تعالى إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة يمبدن ويمبدن لوراني وند بفتني توني كو هالكاري اتردي بفتني نندل كو تدنغال تن أرتا بفتني نندل نفلا وند نفلا يروى شيخ اسلام فيلور نيوتر نون كو يروى نفلا وند الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة الله سبحانه وتعالى نولى لام نولى ليدي nunɗuɓe haysi tawi hara woni koɓe heeferaɓe madama lamɓe ɓe nunɗi Allah wallayɓe Allah wallata yimɓe leydi Allah wallata lamɓe leydi haysi tawi koɓe julɓe haysi koɓe gomɗinɓe si tawi ɓe nunɗa Allah wallataɓe ɓen andi si tawi woni en nunɗi hakkundeji meɗen lamɓe ɓen nunɗi hakkunde laamaɓɓen e maɓɓe laamaɓɓen en andi wonde ɓuttugu waɗay leydi renete sonja heɓatako yen andu wonde no jeeya e nafooreji so tawi neɗɗo woni nunɗuɗo istijabatu du'a jaɓanede du'a si neɗɗo woni nunɗuɗo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓay du'a makko on Tirmidhi no filli hadis mi daraki e sellugol sihat bi manam e hattide andugol mada sihat hadal hadis ko tun ka def Tirmidhi wonde nelaɗo naaki salatu la turad da'watu yimɓe tato o ruttetaake du'a maɓɓe no ari on ɗon hadis wonde ko al imamul adil almanijo nunɗuɗo hakkunde ɓe o almiɗen wa sa'imu hatta yuftira
e hordo ha hunto wa da'watul madlum e du'a toñado donc en andi si goddo woni nondudo dum wona sabu yo du'a makko jam no jeya e naforiji ko woni e nondu gongol al imam al adil da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam almamijo horejo jongallejo nondudo sefu secteur nondudo chef de quartier nondudo chef de groupe jo nondudo kelam domaine mo on tigi laami groupe wo mo on tigi laami si on tigi nonti hakkunde mabbe yo andu nelaado Allah sallallahu alayhi wasallam du'animo no ari hadith munena Aisha radhiyallahu anha be maki sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul fi bayti hadha minan nelaado no maka der ndu suudu an do tigi allahumma man waliya من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فافسق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به نؤري إكونغول كان لا دماكي كو أيو الله دوادي كلا أون رين كلا أون هالفينادو كلا أون درانيدو هالفينا e fiyaake mofti an ɗin hunde wo hunde ko fota tawo famdude hay siko mojoɓere yimɓe sappo ka woni no o sattinani ɓe fa sakka alayhim o sattinani ɓe o nunɗaali o tampini ɓe Allah sattinanmo he e jahinamere lamɓe africaine ji nokkeeli boyi harana kamen jine ɗo minen ɗo no fof no marché ko marsa o ko heɓaki kon si tawi woni on tigi naamere sabu nelaaɗo jaako ni ɓe duyi kala sattinanɗo mofte mum ɗen jamaɓe o laamiɗen Allah sattinanmo kala o yurmaaɗo ɓe Allah yurminmo kala newaniiɗo ɓe Allah newinanmo kala faalaaɓe heɓugol du'a nelaaɗon a yo nunɗuɓe o laamiɓe yo nunɗu ka ɓengure makko yo nunɗu nokku ka domen ka wonɗon si neɗɗo woni nunɗuɗo o heɓay ko wiyete kon puttu o heɓay ko wiyete kon hoolaare no jeeya nafoore muɗum bil adli ya'manu nnas ko sabu nunɗa yimɓe ɓe heɓata ko wiyete kon hoolaare hiɗen anndi no jeeya e hoore maɓɓe ɗum ɗo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nokku ka lamɗo Kisra on imminno ko ara ani Kisra laamiɗon to Fars o immini ko ara contrôle Umar mo wonnande yimɓe mum on ko honno service de renseignement yaani o immini yo on aru ndaara état no Umaru woniri noon ɓe ngar Madina o ari o landi hoyti Madina o landi ko honto lamɗo mon o woni ɗo ɓeyi menen min ala lamɗo ko amir min mari ɓeyi awa ko honto woni ɓen ni o yaari ka ɓaawa kowle ɗo jooni oya immi o jokkitimo o rewi ɗon o yahi haa o hewti o tawi Umar no ƴetti tuggor mum kummunko no sodi paɗe mum ko laamiiɗo lamɓe ɗen ka leydi ɗo fof no huli reedu doginayɓe kaɓe won ɗon kulol Umar disantiri nanngaɓe kulol Umar fewno ɗon haraɓe Umar si ɓe nayi Umar no fokkiti noon disantiri nanngaɓe o tawi Umar no waali ɗaani kanko tunka ɓuruure o wi Umar anun ɗi a dalta fa ninta anun ɗi ɗaaniɗa yani a dalta fa aminta aninta anun ɗi a hoolike a ɗaanike amma menen lamɓe amen ɓen ɓe nunɗa hiɓe ooñi ɓe seerata ɓe hiirude iɗon sikkude ɗi garɗi koolki ɗuuɗuɗi no feƴƴa si tawi fokkiti lamɗo fokkiti feƴƴide ɗo iko puuje taw hay woɓɓe goo yaadayno hay mikki si ɓe fokkiti yukode ko fiyon ɗum ko hoolaare ko ɓaa nunɗal ala ko ɗum addi ɗum ɗon fof si o tawi nunɗal ngal no woodi haray neɗɗo on o naha noon donc haray si tawi hara woni neɗɗo nunɗi ɗum woni sabu heɓugol hoolaare yimɓe ɓen heɓi hoola seera nunɗal no woodi si tawi nunɗal ngal ala haray wawata marsude yasmo waɗi en nunɗuɓe no jeeya e muɗum si tawi nunɗal ngal yimɓe ɓen no nunɗi o révoltugo sa nani ñande o manifestation ñande o
rewetaake ñanndu dow gaano nannga ñanndu honɗum addi ɗum ɗon ko angal nunɗal ngal si tawi nunɗal ngal no wordi haɗa révolte ala ɓa hare fappuɗo kala so tii haqqe mum on no jonniteede haray nunɗal haray jerew alaa waɗde no jeli a e nafooreji koyete ko nunɗal al adlu kala man kana adilan amina min azabillah kala laatiiɗo himo numɗi o hooloto daɗugol lette Allah ɗe ñande darngal o hooloto daɗugol lette Allah ɗe ñande darngal no ari e konngol kanelaaɗo maaki ma min amir asratin alaa e laamiiɗo yimɓe sappo illa yuɓta bihi yawma alqiyama mahlulan alaa e laamotoɗo yimɓe sappo ka hoore leydi ɗo 10 personnes ka woni président o hakkunde maɓɓe yo président 10 personnes ka woni président hakkunde maɓɓe si a laamike ɗen ñande darngal ndeyɗa haɓɓe tawaɗa kolmba tawɗa keena wa ngujjo ko noon ardata taw nelaaɗo maaki sallama la yakuffuhu illa al adl aw yubiqu al jaw ɓe maaki firtatama ka o haɓɓa ɗon si wona nunɗal makko ngal ma tooñe makko ɗen accama ka o haɓɓa ɗon e ja heewe o laamuno ko muradu nani yo Allah woni ballo meɗen no jeeya e muɗum kala on neɗɗo itiɗo ha o woni neɗɗo nunɗuɗo haray kanko e malal ngal aduna e laahara o malete anna e laahara yo Allah subhanahu wa ta'ala malin en fo e meɗen no ari e hadis ka Jabir filli wonde Jabir ibn Abdullah no filli hadis wonde ñande goo e nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam senduno kon hoyri ɓaaɓe sendi goɗɗo goo ari o wi ɗum ɗo nun ɗaka nelaaɗo maaki laqad sakitu illam a'dil harayni malki sama si tayara woni mi nunɗaali e jaa si tawi hara neɗɗo on nunɗaali ko malkiteteɗo si o nunɗi haray ko o malaaɗo anna e laahara yo Allah subhanahu wa ta'ala woni ballo meɗen no jeeya e nafuureji ngal ɗo nunɗal kala on eto neɗɗo etiiɗo haa o waawi nunɗude haray kala etiiɗo haa o nunɗi o wonde Allah subhanahu wa ta'ala si tawi neɗɗo woni nunɗuɗo o wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi no fawi en fof e meɗen etagol e wonen yimɓe nunɗuɓe hara inchallah ko ɗo wonɗen e darade hannde yen tawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawni e sawaba e golleji men ɗin yo Allah yawten e junubaji men ɗin hara inchallah sayi woodi ko faamuɗen e ko yewta kon ɗo hara en jarne Allah subhanahu wa ta'ala tun si tawi falgire waɗi nder ton hara mbe tori e yaafede inchallah haray ko ɓerɗum ɗo mi waawi e ka kikiɗo ɗo haray wona an joɗɗo noon haray occupation ude ñallal ngal moƴƴa haray ko wa ɗo wonde e darade en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi en nunɗuɓe waɗa arbi men ɓen lunduɓe nonno en nunɗen hakkude men e mawɓe men ɓen hakkude men e jomum men taw nunɗen hakkude men e mawɓe men ɓen hakkude men e sonnaɓe men ɓen e durraji men ɗin mbaɗa e dendagal yimɓe ɓen jonniten kala jomiraɗo haqqe makko on haray ɗuɗinaɗo ma hay hunde en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa barke e ɗeɗe golle meɗen e toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe forman ɓen oɗo radio en toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waɗa barke e maɓɓe waɗa barke ko woni e wadde kon e golleji maɓɓe ɗin fof waɗa barke e muɗum newnano ɓe waɗa e muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala yarli waɗa joddiɗin kadi arjanna aɗa ko ɗo wonde darade hadde assalamu aleykum wa barakatuh Moussa waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu e modi on jarama albarka moɗo yalla yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude yalla waɗu joddindin aljanna joni mi anda noon so ɗon mari tan seeɗa si tawara question e réponse no woodi question e réponse ala si wona hara koko yowodiri e mawdu on so tawi ko ɗum ɗon hara inchallah ɗen wawi wadde question amma so tawi hara koko yalti mawdu on hara inchallah ka docteur Mouhamadou Wuri en fof natata waajo e jaabo lande haray min mi ala konngol kami jaabo landal ɗon inchallah ok inchallah joni mi activate ɗo fi question
haray kala waawɗo landade fii ko yowiti e mawdu nunɗal ko waɗɗon ko joni inchallah haray ɓe tigi no wawi wadde star 61 nam musidɓe julɓe tedduɓe haray en nani ko usaje maaki kon haray tawi kala waawɗo tawi ko question ko yowiti e ko o yewtere ko ɓe yewti ɗo ko yowiti e nunɗal haray ɗon wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 ɓe jaabo berwo ko Allah subahanahu wa taala newinani ɓe inchallah haray lan udditande adiɓe waɗude ɓen ɗo inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal